Ye bana ye. Ye. Neni kadar? Biraz caylo kaydaysın. Bin sokka ne gelir? Hayda caylo. Siz kendiniz aldım. Caylo kayda. Siz söylediğinizi aldım bile. Hocam ben seni alsam doğru al. Biz yol alalım. Ye. 60 yıl batı kaya geldi. Azmat derim. Rahmat etarsın. Ya dere 60 lira. 60 yıl batı sen. Ver. Ver anam. Sen bana 60 lira ver. 60 ver. Neye gel şimdi? Adamın gölgeni neye gel? Razı oldu. Razı oldu ben. 65 veririm ben. Koyun ver. Ya 60 yıl razı oldu. Ben şu bir tane. Oldu bak. Kaptı çekin de. Ne şu ne? Ben sana ayıptam ya. Adam bırak. Salasın nasıl? Ya oğlum ben ondan yırtmayın. Ya bana da takayım. Türk lira benim. Kapçayısın söylüyorsun ben. 500 son pul beret oldu. Var mı öyle? Oldu mu? Oldu mu öyle? Nasıl Oldu. Oldu. Ya oldu. Sen Şu be ekstra ne kadar? Ya. Oldu bak. Oldu. 5 tane tat oldu ne be? oldu da. Ben yapacağım. Yine bayit koydum ben. Gözüm nasıl kes mal da. 5 500 son malı kumbat mı? Ye. Be. Ne şunu? Bu da 500 malı kumbat mı? Ye dere şu kadar. 60 yarım kıpmadım. Bunlar torpağım erkek. Torpağ erkek bunlardan 61.500. 60.500 tam. Gemi karasak he adam tıkara. 5 somu malı kumbat mı? Ha? Malı kumbat mı da 5 somu? 5 somu karasak 5 somu malı kumbat. 5 somu malı kumbat çalıymış. 61 kaldı 5 somu koy verdi. Ver 60 ben kırdım ha 5 tane bölük koydum nakı. Oldu bak. Unyosal gece. 61.000 so'mga ketdi. Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанында коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaykum Unyosal gecенин каттоолчулары жана көрөрмандары. Бүгүн биз Өзгөн мал базарынын балдарын алсатты басымдекчибиз. Бүгүн эне балалар тартабыз. Ошондо биз менен болсо лайк подписка менен колдоп туруңуздар. Анда эмесе видеону баштап, бүгүнкү 2020-жыл 16 март. Ол эне баланын баасын сурайлы. Ака эне бала канча? 90. Торбо канчанчысы? 4-чү. Торбо эркек экен, 4-чү. Сүттү канча берет? 12 чейинби? Базар канча сурады? Базар 80.000 сом сураптыр. Эне бала канча ага? 80. Торбо канчанчысы? 4-чү. Мол, 4-чү торбо эркек бургачу. Бургач экен. Базар канча сурады буну? 67 сураптыр. Sütü kança öğret ekan? Jeli yamon çoңго? Jeli çoңgo? 10 litr süt verir. 10 litr süt veret. Oңuzчу? Noңuz? 2 tuş majın pulu? 80. 80. Kança berbediniz? 75 ke vermeyeceğim. 75. Sütü kança öğret ekan bunu? 12 litr süt verir. 12 litr süt veret ekan, torpoğu erkek. Ne ola kança aka? 80. Kança berbediniz? 76. Torpoğu erkek eken ha? Kançançı torpoğu? 76'ga berdi var transportdan. 4-çü torpoğu. Sütü kança veret eken? 12. Жақсы тойса 12'ye чейин берет экен. Аябай сонун экен, көрө тургандар сemiz. Aka ne ola kança eken? 130. Pazar kança berip atat? 110. Kança torpoğu? Bunlar torpoğu. Мал 3-чү торпоо экен, ургачы. Канча литр сүтү бар?
20 litrге чейин сүт берет деп атат. Боз. Жакында туса керек, жайга чыгып. Азыр сам. Торпого деле дадил торпого экен. Уйду өзүң көрсөтөйүн. 130 000 сомдук уйду. Qancha? 75. Hozir qancha so'rayapti? 65 000 so'm so'rayapti. Qancha torpoq? 5-chi torpoq. Urg'achu? Erkakmi? Erkak ekan. Sütü qancha beradi yoshda onda? 8-10 beradi ekan. Qanchaga? 70. 70. Hozir qancha so'rayapti? Hozir 65 000 so'm beryapti. Torpoq erkak qanchanchi? 3-chi torpoq. Uydali etdi, normal torpoq ekan. Mana ko'rsam, bu yoqdan beri. Sütü qancha beradi? 10 litr sütü var. Mo jetin torpoq qancha? 20. Price barada o. Simental. Qancha so'radi buni? 17 deydi. Biz shu aka o'z torpoq olib kelib ish qiladi. Zona qilib nomer yozib qo'y, zona qilib chalib zakaz bersanglar bo'ladi torpoqlarni. Qancha ekan aka? 80. 80? Oh. 80 mi? Hozir qancha so'radi? 72. 72. Torpoq qanchanchisi? 2-chi torpoq urg'ach ekan. Sütü qancha beradi? 78. 7-8 litr sütü var da o bir sarmab turadi. Aka uydu qancha dodasiz? 70 000 so'm. Hozir qancha so'rayapti? 53 000. Torpoq urg'achi. Qancha torpoq? Qancha torpoq? Torpoq qancha? 2-chi torpoq sütü qancha beradi aka? 4-5 litr sütü var. Uy qancha? Uy, 66. 66. So'radi u. Burada 63. 63 ga so'radi u. Uy qancha dodas? 66 000 so'm deydi. Torpoq erkak ekan. Sütü qancha beradi? Bu neyim koy? Qancha beradi ekan? 6-7 litr sütü var bo'lsa kerak. Bilmayman ular deysi. Mo'l o'rtada qancha? 65 000 dan mi? 65 000 so'mdan. Torpoq qanchadan? Ekotem urg'achi. Qanchachi torpoqlar? 2-chi, 3-chi. Mo'l 4-chi narxisi? Mo'l 4-chi. Qanchadan so'radi bozor? Bozor 63 dan so'radi. 63 dan so'rabdi bularni dele. Uy qancha? Uy qancha uy? Uy 65. 65. Bozor qancha so'radi? 61. 61. Torpoq qanchanchisi? Qanchachi torpoq? Qanchani tug'an uyingiz? Qachon tug'an ha? İşte tug'an. 3 tug'an uy ekan. Torpog'i erkak. Sütü qancha beradi? Sütü qancha beradi? 7-8 litr sütü var ekan. Uy yaxshi. Ene ola? 60. Hozir qancha so'radi? 25. 55 000 so'm deydi. Uy жаңачыма o'xshaydi. Hozir boshqa bir mevzu shuda o'shaning uchun so'raydi. Telefonda сөйлөшүп dileysi. Torpog'i erkak ekan. Sütü 5-6 litr bersa kerak. Hozir qancha torpoq ekan so'raymiz. Birinchi va ikkinchi torpoq bo'lishi kerak. Qancha torpog'i? Ikkinchi bir. Torpoq qancha? Torpog'i. Qancha torpog'i? Birinchi. Şu aytadığımda birinchi torpoq ekan.
Oyun qancha? Qaysisi? 65 dan mi? Bari tug'an bu? Bari tug'an bu? Turboqlar erkek. Ekondan turboqlar erkakmi? Qanchachidan? Mana qanchachi turboq? Ekinchi olasiz. Ikkinchi balasi nasibchi? Onun birinchisi. Ikkinchi birinchi ekan. Suti qanchadan beradi? 8 litrdan. 8 litrdan suti bor. Portqa qo'yilgan akchalar